Дыйкан базарындагы эжеме келдим. Мыналардын десеңер килограммдыгы чыгып калыптыр. Как раз уста багып атам, ушу килограммдыгын алайын деп атам. А то мынау 400 грамм мисалы. Ой, түшүп кетти ана 400 грамм. Булар 80 сомдон экен. Мыналар мисалы 120 экен. Ушудан алсам, мынадан дагы алсам. Ой, да кайсыдан алсам экен деп атам. Уста багып, эмне тамак жасашты билбей атам го. Şekeriniz kança 80 bey? 1 kilogram şeker alam. Bunu alamın. Ustalarga makaron alsa bolbayt. Dağı ne alsam eken de oylanıp otamın. Bundan bir de alayım. Lan başkası dağı var mı? Türü köp. Bu maydalabını kesiptir.